күндөр, охотниктер. Кутмантаң. Бүгін мына балықшыға келіп қалдық. Салам алейкум. Кезектегі біздің техникалық іс-шара. Володя, қандайсың? Жақсың деген сол. Сені şu жалпы көлдің охотниктері, мергендері қарап отыр, көл. Танкы маңай қалап қойшы. Бұйырса, қошылып отауыз жауырдан. Шо барыңарға ден сол. Жақшы таныштардан болып жүрелік. Ай, Володя, молодец. Володя біздің кіші болды, жігіттер. Біздің бірікмен мүшесі болды, бұйырса. Это наш молодой охотник. Мамаши, салам алейкум дерді. Молодец. Ошол мергендер келіп, азыр бұйырса Мелищестің тұлпарын тойғызатып шайды азыр. Дальше Бозбармаққа баратамыз. Оттуда будем собираться. Биринчи жолу чыгып атасың закон ғой? Биринчи жол мондай охотник, барып көрөлүк. Самое главное, местность меня сливаться, это вот уж как охотник. Зверя ты должен первым увидеть. Дегендейчи. Мына бұйырса Володяны үйреткілі, ақсақал мергендер. Техника, безопасность, қауіпсіздік мәселесін бірінші орынға қойшың керек, Володя. Машинада жүріп отқанда, орнынан жылып отқанда, мысалы үшін загонда отырасың да, кіріп шығып чөй болуға қалады, қайра жылыш керек болады. Ошол кезде сен уже заряженный болсың да. Обязательно патронды шығарып стволдан. Анан биік точкаға барып отырғандан кейін уже даяр болғанда анан салып мақұл. Анан жанындағы номердағы стрелокторды внимательно қарап тұрушың керек та. Bir-birine дат болбағайын дегендей. Etine biraz özledik. Çok böyle. Gördü zaten. Ya anne bayağı saçladı bu gayrı. Assalamu alaikum. Hurmatlı mergençiler, Cenab-ı Aslar Konduk Birikmenin müçeleri. Bugün bizim Balçı şaharımızga жаңадан қосылған еңірген жеріміз Ақөлең айланасында мүшелерді азайту, популяциясын азайту іс-шарасын ортабыз. Барыңарға денсаулық, игілік, аман-есен жетіп алыңыздар. Бүгінгі іс-шарабызда аябай олжолы болып, жаппай жыртқыштардың санын азайту іс-шарабыз абдан соның жақсы өтсін, ойлаған ойдай болып. Şu barınарға денсаулық, игілік. Ассаламу алейкум. Машинаны разгон аябай емес. Гейт тапқан бала шу алады. Али байкем уже танып қалдық. Өткенде жаңа церемонияда жүріп өттік бе. Мінекей Урматтың мергендер, балықчы шарын административтік чегінде кетіп баратамыз. Мінекей көлдің жиегі. Арқы тоң тараптың өздөй айдайды екенбіз. Тоң тарапты өздөй дейбіз, андан бері айдайбыз бе.
жана Боз Бармак деген жерден кирет экенбиз. Бүгүнкү жанан командирин, настоящий командирге беребиз азыр. Тем более любой загондо приоритет предпочтение дается по командам загонщиков дегендей, потому что алар ит определяет да охотанын жүрүшүнчү. Анан кээде ит чыга электе эле охотниктер чыгып кетет. Токойдо болсо чоюп жүргөн болот. Ошентип качып кетет. Ошондуктан бүгүн ошол уже загонщиктерибиз диктовать этет. Биз коноктор, стрелоктор алардын командасын так аткарганга аракет кылабыз. Буюрса ошондо тартип болсо результат болот. Шакалдарга эң ылайыктуу табигый шарт да комфорт. Кар жок. Вот. Ошол жеттер монтип. Балдар чогулуп аткан экен уже. Ау. Sen kata hoca Ой, салам алейкумдар. Кандайсыңар, жигиттер? Ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Кандай, жакшыбы? Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Салам алейкум да бир жолу. Кандайсыңар? О, командир. Здравия желаю. Жакшы ден сау. Assalomu alaykum, hurmatli. Бүгүнкү биздин помощницаларыбыз. Пуля. Пуля менен пугай беле, Пуля. Буюрса концерт ушулар коюп берет бүгүн. Пуля, пугай, пуля. Ой, салам алейкум. Кандайсың? Geçti sen. Ой, салам алейкум. Жақсы өтесің. Ой, салам алейкум. Ya dur lan ne? Küçükken çarpmaz bütün tanışırız. Gelgenler balanlar gel. Кетет. Süleş böyle samgılanır. An, ит жүрүп баштаса тыйын толуп калган, экиден туруп алып сүйлөшкөндөр. Чакал по-любому ал, мон сүйлөйт да. Юрмай калып. Рембовский да, не ему lazım. Özel öneriyi koşat kotadı. Çıkanmaya gidelim. Piti zaratkan argal kolatma canına. Şap degenler. Салам алейкум. Кандай жакшыбы? Салам алейкум. Кандайсыңар? Жакшы ден сау. Sağ ol, kandayсың? Akberi oldular. Hayvan bulduk dedi. Азамат байке угуп атабы? Каракалдыңа келип деп койгула. Кандайсыңар аба? Жакшы турасызбы? Жакшы. Кечеде келгем. Бул атайын суроолор боюнча кичирээк азыраак чаканыраак дешип. Кача группага да жазгам, балдар бошоп айтат окшойт. Алыс болуп калды го дейм. Не болады. Бояк менен качып атат. Анан боякка салып атат да. Жеке көлжекчи өзү. Бояк көздөй салуу. Арч. Булактар эмес. Ошак жака тозолуп анда. Мында ал. Жаман көрөсүң. Айтыңыз.
Oradan деген начинающий жолдардан через один кылып кетелик. Эме мылтыктарды вооружен эме салгандан кийин ордуна барганда гана саласыңар. Окторду мындай жаңы баштагандай балдар, мындай техника безопасность карагыла. Мылтыкты эч качан киш жакка направлять этме жок. Мылтык өйдө жыгылды карап турат. Андан тышкары отырған местаға отырдыңар да бир кыймылдамай жок, сүйлөшмөй жок, телефонго туруп, ау, там анткени чөө деген ушунчалык эме да, хитрый да. Айрыкарда бул кетип атып эле жыт алды, бурулуп эле аракет берет артка. Үйнүктү, бурулуп эле кетет. Ошон үчүн мындай отырган жерибизден кыймылдамай жок, бүтмөй, анан кийин сонда ачык жерде туруп алсаңар, оңой менен чыкпайт. Эгерде, например, ачык жер болсо, кустун бияк бетине туруп алсаңар, чөйдөн по-любому көрөсүңөр мында кетип атканын. Анан кийин расстояние 100 метр. Ар бир баланын артында 100 метрден болсо, ошондой 50 метр расстояние выстрелга болот да, эки кеттенчи. Ошондой расстояние менен отуруп алып, дагы эмне? Иттер да ойлайлы. Иттер да ойлап, кыргоо, кекилик учуп кетти деп ойлоп кетпегиле, чөө учат экен деп. Мраморный коёндор бар бизде. Коён чыкса, коён атып итте, шут десе, Иттин үнү ит жүрүп калса, шашпай үрсөчү мындай. Жүрүп мындай, тыны үрсө, ал уже где-то бир 200 метр, 150 метр алдында жүрөт да чөчү. Эгер бат-баттан үрсө, рядом да. Уже жанында бир 20-30 метр эле жүрөт. Ошо абайлагыла да. Иттер да абайлагылмай, атып албай жок, чөө эме, түлкүн атмай жок. Тек алда санитарга керет. Ошого атып атмай жок, коён атмай жок. Кийин бирибизге апарып этпей жок. Мылтыктарды Берим болдум, көрдүңбү, чөөккөн көрдүң, атла ошондо гана атылмай. Башка убакыт атпай жок. Көчө. Омин, батайып коюңуз. Ойро. Тез. Бир таган ага аталаш агым. Бары ойдай аман эсен жакшы кырсыгы жок, ийгилик болсун, алдар, тынччылык берсин элибизге. Ушундай жамааттын арбый берсин, көбөсүн жамаатыбыз. Ден соолукта олла барыбыз. Келе баардыгын ойдогудай болсун, кырсыгы жок болсун. Ишибиз ийгилик болсун. Малый. Элеге каттап койгон келгендер я журналга. Келгендер келе, каттап коёк биз жерге келе. Эркекче нарушает. Тура. Аланган акыбысы деп. Aslında 3-0 var. Жаныңда жүрөйүн. Я 15 киши. андай ошондо 6-12 анан сага кошулса дагы бир бала сыяктуу. Сен на место турасың. Моментбе. Анда сен на место отурбайсың, таза жерге. Ким ботсорлар, кандай балдар? Ботсорлар каяктан ким? Жеңил бут кийим кийгендер. Жака толот. Кел. Жеңил бут кийим кийгендер келе. Мындай толот мындай. Келе. Машинада койдусам калып калыптыр, ё-моё. Ай, башка молодец да. Эмкиде сөтүп кийип чыккыла жигиттер. Мен какшангам да, жок, укпайт экенсиңер го. Мында бак. Жеңил бут кийимчендер курак жерлерге туруп, расстояние 100 метр болсо, жолдун эмесинен эле турганыңар оң. Мындай сөтүп барлар болсо, саздын ичине кирелик. Так, жигиттер барып бүтү, кимдер калды дагы? Сиздики ушу менен эле келдиңизби? Ага. Анда мояка турыңуз. Конвертиттер, балкчылар, бокс менен. Siz ötüp etkisiz. Как раз 15 киши. Море по колено oldu. Бутыралып кетем. Бутыралып кетесizби? Biz de anaları turuyoruz onda. Жо Байкингли боцкен апрелестетпей калып тур да. Так, ana 1, 2, 3, 4, 5 daha biri var. Не. Sen de var, sen de kalk. Ылдыйрак чоң. Anda
Mana monda kılıp da kim harlı kim sürtürler bizden baldardan. Bakın bu. Anda baldardı 100 metreden koyup getir. Molingen benim kurakçılığını oturarlar da arağırdı neme. Сержализмкен мыян. Orada bas bilekmeyle de. Rikaşet degen az bu kıştın günü o atılgan okta rikaşet atılacak. Ya Azamat Böyle Bey'e ne onları. diyor çapayıp duruyor bunlar. Ya Azamat Bey'e joğa getirsinler. Yok maçtan ola mı kalganlar? Ötüp günler baktırıp Hemen gitti. üstüne koysular sal olmasa. O kalganlar. Üstüne aksakallar. Mucizeden atıp çıkışımı. Daha çıktı yeteleri. Ninni koy olay. Hay, tuğ baldar yürü. Daha geldi. Ha, Batçı görgün durun. Kim? Batçı. Batır. Batçı. Жігіттер территория аябай чоң екен. Все равно кеше аз болып қалады екен. Өткендегі шорбулаққа чоғылғандай чоғылсақ жақсы болмау екен да. Территория жаман келген екен. Гүлжі келет алып айтам. Он 14-15 легіш болып қалды құжет. Тағы келсе біз 20-да ерегіш.